Haka Artarek Ulber Kahinyotrap Integrated Territorial Organization Hito Students Wing Kilalet Banyakendo Yau Director Jonka School Education Literacy Uba BJ Karshandi MCS Hakabayade Batka Uniform Grant Uba Yajan Lang Sotun Chairman Kahito Students Wing Haba I Jinkran Hakan Gasingi Ulaong ba na kalyang u Director Hadien bala ay ka press release kabade ka uniform grant Henry ka ne ka jing pentep na kalyang ka office kalalong kirki palat kabade ha ka arpunriu tarik urumpang Henry ka sngi khang ya ka ne ka uniform grant kade ha ka arpunyaw tarik urumpang arhaja arpunriu kabane tangkumba arpo saw kanta Itu Students Wing nilawan ni sa ka office of Director of School Education and Literacy Kabupaten Panghalia abay day bat ka uniform karan aba na kalyang ka office of Director ula ay beto ka press release abay day bat ka uniform karan baki kena kelas 1 atau kelas 8 kidai banyo ya ta karan tang ba kajingon wi jumi mentas ngi kadai halor ba kani kajing pentip na kalyang jong office jong Director kalong hak tak pelat nomor open mi ka concern ka ba kali mo pi tingila ong ba kani ka kapor bagi ai kalong ka belingkot palat tena kalyang jung iru kila ong ba hadin ba kani ka tu kentahi la ayo hi ka formal complaint na ki kani ka tu mo ki nang hi ki school di ba kani kapor kalong ka belingkot palat bakila extend hadu menta kasni tang ba na kalyang jung iru ngilabu ka jing kali ba boleh ba lada fi cut fi ai kani ki public notification ni fi kam cut ki press ki media ai ba fi te kalong ba ka lamar ba kalam ba pentip hai ka press ka media ai kani ka information kanumpoi sigi pai baru ka supoi tang hiway RWR te kum tahi ngirong ila ong ba nang ni syakman ada kadan kanu ka official notification na kinu ki department ro kidai ban ai press ki registered press umdai buat ya ka DIPR takam tahi te nang tapat ngila apa ni ka ini kumbai la batai Yajan Lang belong chairman jongka student wing ma jongka hito ila apa ni ka jing pensyai halor jongka nika lingkot ba lingkot por te kuntahi da ka jing lingkot por iong ba menta ka sngiru kin syong review biang den kan san buji kin syong review biang halor jongka ta ka kanika mat hi bagin pek ba dang long na em ban extension period bagila ong ru ba next phase na next step ru kin sa pentep ba lingba jongka lingba jong press ki media ai berok khai mo te kendiat ama apa mo tang baban ong kapit mo post kata ka campus nil jeng ki parents ai mo mungin tu kapit mo ngim ong ra ba berok nakalyang jong education department ki ong ba umdai berok ki parents ki bolong kumta mo kida ni WR let's say ka jing bun kam ka jing belek bela ka jing kim yo por ba ban pek kita ka jing don kam jing kon long ki bun ki jing mo ti la pen syai ba berkata ka jing ong ba ki parents kim sim kya kam dera ba ong ba ki parents borok hi ki bre bom sim kya andre dan kan ni ka tu ki badan ha pen ka jing badan ha ka pen ka mo belek bela belek si belek kim lapor ba benya pek yang belum benya pek kita ki notification ne ki jing petik no school la susahnya abik tangan kinoi ne kita ki tuition teacher ma agino hikai sim tuition te kata hi ka jing pensai na kalian jung iru ba kita ki kemeki pa kimdei berok ki kemeki pa andre kidan kan ne ka tu ki badan ni ka jing sam lanot ka jing sam jing ba kim la ba ban pek ma ki kon ki la shu be hakinoi kai pa ki nong sim tuition ontai